사실 실패라 기대를 뵙고 앞으로 올 parte modo prima saud modo prima sulle la robot to ulang president pene attend the ligara nomination about ma vice president komisar minister of ihap ibu to samara ambassador Miguel Mera group belau bila komisar angge former senator Toribio ma over family la marflendra Santi asan rumah, berbuat sabil. Jadi nama orang program begitu, warna tergi beli, bukong kira ada Father Russ Kapurong berbicara improvisasi. Di dormon mentok ke bodo Garcia nungu edel bekladre al osum ye tiang tugu betsel sil se ke tiang lai aurelen e bodo lulu rubak Dios se lo la baro kui tisi dingar dia hole monel I malo dong sao e kula ora role la ungira tikinge men be kamam kai rubanga ang ulan lom sam e ulai ge toel nyaru lomam mengurung lak lengar mam mengon berubangan lobang mam raro sils be momakal tengah terang lomam berbelau e momokrai mam berubang bos bam di oil medenia ege toil nia sebel makro mam yo si samam role la la tem ma berkidarum kimano interau role la ya dolem le mer tial lai ma direct kirela mo es longra ani Santi asanuma ya mo rula relate kan layo no sir ni rubang lagi relate ma ato boy bol muk lagi gamro ko mo lo direct mo kay mam to so ami rubang ge mo muk to boy bol hotela role lang game ni Jesus Cristo yam lay lo kiwe rubang role la kilarum me lo so kalam umakra mam bos am di lo ke nga sila bu e dire ke bang mo tengah mam magi bom sis berangi di longar marin e bos am di lo dal al ke le ke toy e nia so atlamam e lo mam magi mol malat e nga nia nga lam mai ke nia ti samar pau I mo ka lo nam ren sang lu am be doli kal sils ma rel kal lai mitige rogi lo lorni iman re masule me oni ter aula bankel a Jesus Cristo al mergem melo mam so I say Sala Father Rasta Pogo ke Dr. Gitra President of the Republic of Palau Surang Luis Tukyo will skila remarks. President. Marulita Silce, Mansulange, Mr. Alvon, Martule, Salon Kiatele, Mal, Kera Vekla, and Nosil, Longedra, and Silce, Mulimara, Minister Asan Markatian, Tobet Silce, Silce, Vice President, Minister Obiang, over there, Senator Toribio, Rubea, Verde, Girma, Ebuyo, Director Alvon, Mansulange, Padre Gracias, Profesor Ramón, Marto Betzel, Romano Zamora, Ambassador NSC Island, and Cielo Bangel. Let's speak a little bit in English. Thank you, Ambassador, for joining us this afternoon. You know, it's not quite as exciting as when we went to Taiwan, but not as many cameras. But you know, I think it's important that you're here with us today. This post office is another demonstration of the strong partnership between Palau and the United States. During this pandemic, I think everyone appreciates the fact that even though they cannot fly to Guam or Hawaii or wherever, they're still in connection with Amazon.
So, I think we're definitely fortunate that we have this special relationship with the United States and the commitment really to the service that even though with the pandemic, that the flights come every week. And that's really the commitment of the United States to providing this essential service to the people of Palau. And I just want to recognize that and thank you for that. Let me speak a little bit of Palauan. Tia maltovet se tir se rada tia me ngana la appointment tegi del mora tia durwal la postmaster general. Qadi utia tegi bel tia le qadi tigi qora mo blidi la Ocean kama nama. Di kita ambil sengal postmaster general kita tal sensera school e atrom luz. Vai ser amar popular a Facebook. Se tara jadi direva ngaruba ka adodolin da senator la ruta shiobai direva toboai la. Vai ser mal comité de tal logro la Red Cross. Kita tim la mesa la obrera Tiara chairman of Red Cross America, ma io tornia ovvero l'ora tiara per vadra pure. Direi che ma sulla direi che mi metterei ora a pension, alla pension vice chairman lì, ma trattare lì, che da se che porta de vino in ora mondiale di ser cambiare la richiesta, ma praticare la richiesta di vera a loro però. Abbiamo una donna messa che ma la partiamo direi che non ha sudato il contributo ora stia bella. La tiro da scura panzara e se che da commitment prima tu rira orion allora va senza lo idea del termo. Allora mia ma tu. Tial mara post office tigre la title di lettura e giret magan mri lora lima obviously kita custom tiang awal tara si sebelah lakar beso eso giret kawa klanya selo tema ada customs adria kan malu ilang artia Minister of Finance adria artia Director of the Police tia tara gel pasin border abad beso is bakal giret not only got collect tax and Minister of Finance, but they're going to make sure that they are system and year man malara I say when you get magan CC lawyer and I'm sure Mr. Asanoma they got the wrong artial will give you the full support. They make sure open rasim the seat so easy. I say you don't say asim yeah coordination ma cooperation after. And I think one of the first meetings we had Mr. Agwon, Mr. Agwon, Marabra Customs. And we our coordination, how we can work together better. And we get so that make sure we are safe. And we get a safe. The director man was at Kian clone to trail dia di sisa pela lakal meso iso vela dire vela top de lakal Mr. Asanwan to ka montar blue wase usama mrila lorai mana mrila do ka tu mana tu na magi michi ngira waise Mr. Asanwan dia to montar ala blue kada ahorita se como mrila mo dura tra mrigel gire Ambassador Neelan, I'm just letting him know of the complaints in the community. Some of those complaints are, there's some items that are very important for Palauans. The lime, and then also canned tuna and kimchi. But it's getting to be very expensive to send out of Palau. We need help on that. And he promises that he's going to work hard with you to make sure that we can keep those important essential services going. And I think most of all, ada brugera si lo se patre
Mr. Asanuma sa Progranila. And I think self-integrity, laban na rin obis, approach to trend, kita guys in border so mereka sulit gini mortial ran egel durilu behel provision team was accreditation egel niya togol al Red Cross ayo pa yung doktor egel robuy masel kamera nil robuay sa robuy gira belau alo doktor robuy mujer kita ada belau que todo logrado de verdad ya mamá y hermano ahorita support más en mi familia voy a hacer post office a beber a time Mr. Ford te deja a escoger de Mercel so other time ahora Mercel mil gol deja borrar un match de mil gol en el todo understanding I said Maria Will Loru ya mereka sudah atau lebih of course dia appointment para atau lebih ya siapa para atau lebih lah unfortunately teman belakang ini loror lah dia protest namun dia artian teman two session about houses lah kasi nga naging pro to trela, yun ang pasi nga asora. Ang nga sulir, malakaran din. Ito ba yung pro to trela na doste, ang nga sulir ang pag-artil, di rin yung isang karuwa. Naman mo rin travel support para pagpira ka nula, tira mo ba ang sang. Sino nga time, yung post na nga yung request 3, at yung timbro mo rin lumile, mas pa, si all, ang do. You need to make sure that yung Maria will understand the experience. Dice el otro approach to trele Mr. Asanuma ali dia mo besa na trabajo. I see. Kita ulang ali ya service, provide service na trabajo. So padi mereka sudah mengambil commitment terhau ma family ral mortia desmara mansulan ya sudah la bugeta un contrato para que ali luir de por ali. Swearing. Ini lagi di mana? Okay, Nga, Alsanti Asanuma, ako ngayon Moldov, ako ngayon Moldov, Sabak, Sabak, Temelala, Rablur Belaw, ako Temelala, Rablur Belaw, Malulay Galbalu, Malulay Galbelu, Yamogorkik, Lumutmok Langar Alek, Emogorgik, Lugutmok Langar Alek, el Postmaster General, el Postmaster General, Rablur Belaw, Rablur Belaw, el Morsel Hotel, Kurva Batsebe, el Morsel Bote Kurbab, el Sabeek, Ma Dios en Musuha. Ma Dios ang lusuha. Dile alas, malmere asulera adra post Rablur Belaw, tira musilo mungkin tira lamungan, ya bumralo hacia foto clon la Postmaster General a 8, team leader. Umrah wasing rumah ada team. I'm sure dek mo mere mo push ese le ko na pili na.
Palumili Tasils, El Merabeklat. Good afternoon, Ambassador Leland. The President have expressed our gratitude for your being here. So thank you again. Again, lalo ko nga ka, President, aso ka di mo tadi mo magatak. Ako, en suala ko lungil audior, customer service, at tialo bisrigi ra post office en moral ara lu revelaw. Ya ko yero, ang magatak sual bol mo ko tialo doro kasi bol silva akla lu revelaw. Direct logi tagi lu post office, e bolla kal belsis ba am hit ka. Ang mera chala lu revelaw. Ay gagawin del lerut toy, abo hultoy, matiragi del alala post office gid rabul belaw, emo blakan mamal putmo. Mo umura alda agal lultoy ra atirget tira mungten madu emre toy ma Allah ma atura karbay rakla. Aknal tangatal nom kataragal ngari tarubak ang klela rasen. No beto ragal lo mais se abla padre. El ngari padre luru ni ma padre Belix. E nga kamno no la temil avec Friday la clock. Makkwad mi nga kalmot te agara. Al set kay gidel el wal al ngayon sena na mapadre elektrika nga milsaw na patokol to abelaw siya ulam dire ngania bebira to ko el alsil sa ngay at tara gel niya amal nakatak ng garbay bis kuma manggar sena at ilulwa siya ibomo garbay still ala mudu rute ngal mudu rute manlo masisila manlo maru manganga mlo taratay mlo kutidar mo ng dasar siya bulu autoiring alakni hindi akabulu manganga mlo seguido kulidilar mo mlo ase elanga katal bu ota karablu lo ase selpolo ngidramlay lo mo to ramlay mora rao yang nga selpol matar sula sel bosel por matar sul katangalen yang nga meu oik e model umasera balun mo tial alung tial lay momlay ser mul ma para sel e longi dram lay e ma ate gidu ba atito e meu oik el deu oik er bulu wa dimlay seguido tete mokla e mi go tri mo lay المطردين مراد المطردين مراد الأول سيل الوريا سيل لا سيل لي لقبول قديدار مم لو مدرس ترازين دي كاو أسبوع من بتموك بارو بتو جيرم لطو يرابو نسوار المو مقتقلي تيجي الواسع تيال تقول بلو أجيل المبلغ تقر جيد مغاك الواسع بلو أبو كلو راني دي تانا مغاك Melang nga elalsil sa tirgal nga sa tialo sekretarikit direl nga niya pal betul adal madangal ka kedrel maran metlo abot nga niya padre ras classmate nga menjadi da teacher fuana direl classmate nga ngasi adirel betul adal nga sa tial sekretar
rubuk marudak rabitan wa mabitan wa akmo si aklela overdew lo lelang mak ma ulong om le lo lelang mak solai tirgaji rudak marubuk bebira dalam ngatiam el aktir mo mesti amis la sentar o lelang mak mga ka aulak akluar muk akmadingel wase tokol belo wase ketut makla tokol ablay esola tudin mera tokol abuay mga ka aulak aktir akluar muk o meset kirgal muk marbehi ranak el diregen el ngalom ranak wase lak koramo odura Urior, malu bermaknit teroleh lalu. Aktirnya el alcil, serbi bilang mulmes lupa amakas na lupa memang kuno darsi makarin. Sirar bolse arabadei Felix. Ya Urior letul gerna kalau senanya aklan agak klokle arabadei Felix. Ngarasaman mau melara erur ngil mau klokle. Makti ilu sekit dulu masih morging Bible ni, masih Bible ni tiada kursus ni, apa tu kan notes rancel, legal ngatel ultra vice president itu, malah saat ini legal tinggal pada Felix, mungkin mungkin masih agar mungkin maklum tu teler nak, kelad nak, ma kelad nak menu rancel, amo kelerengek. Emo masabak kerana telurun bok albangnya tangan amo mering presiden emo berau ya kemudian wasya sel niya tu wasem belum apply marata arai tidak kita tokol kita minister o biang ngatiam kita ngadir ada rabuai jadi kita apply wata marnak jadi sel kelak koramo kasam direkul ay ada di grupo tinggal di matiam ma ebegeu ma awarubian adirel arabora itu tumiwa buspe tumiu el mo makrar lendia adal di tang emudu emadegi mga kamul tuir segit dulu ase belu mo bru tialur la madingel waseng koram lamut tal akra tokol ngara mangarang el tokol la dubra al selabur belau indi nga malum ngaral wasit tirgal adulur tialur adiregel adar belau diregel sori la ungil diregel ngania atrungal betil menjaga sori loror raudor el mulmul el koram ngania tal akla mamkit rotu bermorin akla mo tir mana tabla setega adul diwai kumiu mga aldirek soril maria aungil pride til gilela aurol mot kergil morar mablo ada bela akmot gide edirek lo ais wase telo aurora maria tulu matei mala adul auror ni ena kamor el achil makmo motui ma elol tiro akmo terus mau ngelor artis aktiregal namong de basea el alcils el vaccin artial blay adi erul telal ma el dart malu makli wase postmaster wase elai gama mal na ungar se botoga el vax mai gama mal maksai ane rung tru at least tru telal el vax mang akora mal gilbert kira lo ay sana may gagawin di sila box
Aiga president tagire del digot del dobro ringi o si proel amre del en mo toga box. Sia tarara el ula sisbela go del metial lai. Kung ilang ulo ay sa gidro ko mal ada belau wasi ngel nombre del postmaster general. Ali ko mo rin sa wasi postmaster. Ngaria postmaster gagi del Daniel Amon. Yeah, postmaster tiagi del lai. I get back mo post office ra pro bela mo postmaster. Maulen nakadi mo balik tiagi del president. To ada bela ala ondas wasi postmaster. Dia lagi dia postmaster, maka postmaster general. Bilang rude president len gel nombre del postmaster general agil mokla riolo ngela US and the money was secured. I believe 980,000 plus. That is pending. To create or to build another post office in Iran. At that point, Ambassador, I took to heart when we met last Wednesday, and you were really adamant that the rate of sending packages out of Palau is outrageous and need to be worked on. And so I took you on that note and would be asking a lot of your assistance in working on the negotiations for a better rate on this for the future. I gel tiagi the best post office postmaster ang lokay sa ngak ang wasing ari eru wasing abu rai labolomes el wasing hindi elal pet on board lagi iram ang mutan mo mes finalize kung mo sabi el president with your approval kadalamo statalo motor asil isegidel mes post morgira blue rai asal itu lomes wasing sabi mo niya email tela el madringel vax sabi el mo so isra sensi akti OI se president Wasea sel lurior kawa milogor ni wasing pol sabel selba akla blur belaura auror hitel me tirgal adra postmaster ala amla maigel al mar adra tirgel adra NEA bagida direktor akon ng natya atamla mo gel kenai again bilis ang lao mo ulmetya nga mo make sure tigero buil border control director Agon tigero buil border control mo involve network longgela post office kaya soba ak like garo buil incoming mail ilmesois problem belaw mamosal ba ak klingigi darangi dil maknit lomru mablagrada luldimok pre agi damit tar Mango kligi da aruhul mail ilmesolis rabul belaw raw era motoros el moral ad mabuay rabul belaw saya gider lulgonia president saya top priority gider mogut mukli di mortegi dakti malimu tenwati al emereng asulela atangak laitorio Surang Beach Junior raklaw marang ringi Mariel wasina kala adiak salgo adiak koten mudu tialurior di seklaw marang ringi ngak wasin Isabel mortu ngak yak mo babla ren madu ren en mo gut makli tiagi dulurior la post office en mo selbot kurba en mo mira armul madire mo sebel kungir ngar adra bulu belon wasin mal na mosel lungir ran dira adbela ko mansuna
Alla problem till det, Marcel Ulbom, di ko ay sir mo kanya sa Sergio Smith will provide a familiar postmaster general, yung benediction si mo, at time yung tira Father Rasta sa burong na ito. Maka ibotas merityal kedai program kita labang lungu dulu rubak ka Dios aki mutet man merenga suleme on gitrau mobon kamam Michael rokuil toel ki mongot muk ki ram ma blu mamar belau lo mu le rubang lutui na rarole la lamsim abel kilarmu mausi sa kelen kamam mun sir mamar rokuil sils ang lungu am maurelam tulungan para kamam magenia ek toel ki mongot muk ki ram Pulse ben wat muk ke baru ni besurangum ide ke baru ni ramam urole orang sila bakal men sang lu amat yo ni terkau no bang kila Yesus Kristo ngalagem men lo mam